Mamoste logmane mini pishti kujibodat jeha taibet aruhaniye hatgazi kirin, hatiye girtin. Roja dushemi eke gulana 1404 mamosta lokmane mini imame iniye mizgefta chehari arnebi asine u mamosta navdar perverdehiya oli pishti gazi kirina bodad geha taibet aruhani ya bajare hemedane hate girtin. Beri nihaji mamoste lokman ku bisedema pishtevani eshkere jikhalke daina khutbein jivaki u nerazibuna khwe lihember zilma destilatariye didema tevgera jina de chenden jaran hatibu gazikirin le persin u heta jezaye girtigehe le hatibu birin ve jare bidakhsuyaniye ke fermi bodadgeha hemedane hatibu gazikirin. Pishti chendem jimeran ji deste serkirinavi heta nihati agahi derbare jihera girtinavi u sedema tamya girtinavi deninin. Ev girtin buye sedema peleki nigeraniye dinav khalke senendaje uswende karen dibistanen olide. Gelek kesve tevgere veki heldanek jiboze de kirina zeksten li ser melayen ku naxwazin lehemberi zilme bedengiye hilbijerin dibinin. Dire u shekede ku hemaya jivaki u oli ya Kurdistane berdevam dibin zeksten evlehiye deye, girtina kesayetiyen geleri u serbikswe nishane ke dina tengbuna tehemula hikumet li hember dengin nerazibun u serbiksweye.